IBF di Koram Solar Divisional Committee ni luai jemung bai Field BC Jini Tipraland Statehood demand de salmari palai jaka kokti salo dolai hangko long drive beri bekasteo khopja Nepal tila amsayo. Pandao Narwkkha ingi manjagikya MLA Brishaketu Debbarma IPF di motha dolai hangkor committee ni tangphang Omik Debbarma IWF di ni advisor committee ni chairman Sondarani Debbarma no khobai kubuni ro. Thangnai 2009 bisini simi ADC amjanyo Tipraland sunamnani sanmung sani joba khlai tongo IPF di motha aboni yagulno bisi burumno Tipraland Statehood demand de salmari palanya ni jengjaka. Corona bema chopra mungni bagai kotor pandani bisingti salmari palai manya phano haste gnagai juda juda tiprasa amsayo hatung khaja ke palai jagai tongo hini saka MLA Brishaketu Debbarma. Nepal tiro presa paja 23 August bisi burum de Tipraland Statehood demand de roti लाइथांनाय सालुखौ सेंट्रली मेजर प्रोग्राम थियो कुमुलुंगो हेके आगरतलाव बेबा पेन्डेमिक गेजेराव कोरोना भाइरासनि बागै जों दाख्लैखै जत्त डिभिजन डिस्ट्रिक्ट लेभेल प्रोग्राम खालाय दङ सिनि IPF नि नाहारमु Tipraland ओ नाहारमु नाहारिनो सिनि हास्तेनि जत्त पुरक दिल्ली सालो Tipraland Statehood demand demo kontak kai itu jaga paling demo ini sing jaga Nepal tilawo Koram Solar Division by Lojizat jaga sing semena tes rapsan semua jaga joining program mereka langsung program atau जे गोबां राजनीतिक CPM di Kongres yang keren sini orang प्राय 200 ni buat family semua ini join di sini program secara semua sini IPF joining keren jadi itu orang suara kemana Nepal tilau semia syarat terkono tapi IPF di Tipraland di demand Omati jo to राजनीतिक बोर्डनिनो IPF join keren cuma अपने कारण कैसे न जैसे Tipraland सारा कुनो दाबी बाय लेकिन कुनो सानमुं बाय सेंपे मतन जायगा आवाज तो बरम सानमुं अपने बाकी ना ये IPF Tipraland और डिमांड तो IPF join keren